Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, twifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye. Kuri uyu munsi wa tariki ya 4 Mata 2025, benshi bari mwumvise inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa nyakubahwa Maître Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Ariko amakuru tugezeho muri iki gitondo aratwemeza yuko Alain Mukurarinda akiri muzima, agihumeka. Amakuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today ari nacyo cyari cyatangaje bwa mbere yuko yashize mu mwuka azize uburwayi bw'umutima mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, kuko yari arembye cyane. Andi makuru aravuga ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda nyine yajyanywe mu bitaro ajya muri koma, akaba arimo kwitabwaho n'abaganga. Aya makuru yaje nyuma yandi yavugaga mbere ko yitabye Imana. Guverinoma y'u Rwanda irimo irategura amakuru asobanura ibyerekeranye n'ubuzima bwe. Alain Mukurarinda yaraherutse kugirana ikiganiro na Kigali Today asobanura bimwe mu byari bikubiye mu kiganiro Perezida Kagame yari yagiranye na CNN nyuma yuko hari ingingo zikomeye iyo televiziyo yari yirengagije mu gutambutsa icyo kiganiro. Alain Mukurarinda rero benshi baramwibuka mu biganiro bitandukanye, mu nshingano zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye, imishinga igamije guteza imbere abahanzi. Byari byatangajwe rero ko yitabye Imana, ariko Alain Mukurarinda umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yingirije, nkuko byavuga ko yitabye Imana, aracyari muzima, aracyahumeka. Benshi rero baramwibuka mu bikorwa byo guteza imbere umupira w'amaguru, nko mu ndirimbo ikipe y'Amavubi batsinde, kandi akaba yanashinze akademi k'umupira w'amaguru. Benshi baramuzi. Tumuzi kandi mu bikorwa by'amategeko, nk'umunyamategeko, aho yabaye umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, umushinjacyaha wa Repubulika y'u Rwanda nyine, aho yaburanye imanza zimwe zikomeye, harimo nk'urwa Victoire Ingabire, murabyibuka. Ibi byose ni ibikorwa bikomeye cyane yagiye agiramo uruhare mu nshingano mu gihugu. Ubu rero akaba ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Dukunda kumubona mu biganiro byinshi byimana u Rwanda biruhagararaho. Mu by'ukuri Alain Mukurarinda ni umuntu ufitiye umumaro ukomeye cyane u Rwanda. Tukaba kandi tumuzi mu bikorwa by'imyidagaduro bakunda kwita showbiz. Muramuzi mu ndirimbo zitandukanye yagiye, harimo iz'iyobokamana, harimo indirimbo zihimbaza igihugu, ndetse n'indirimbo zitandukanye twavuga ngo z'urukundo, aho yigeze gusobanura ko yaririmbiraga n'indirimbo yaririmbiriye umudamu we. Bikaba bivugwa ko rero n'umudamu we akimara kumenya ko arembye yahutse afata indege, kuko umuryango uba mu Bubiligi, Bruxelles, akaza agasanga ngo yashizemo umwuka. Ariko nyine murumva amakuru meza yuko Alain Mukurarinda akihumeka nubwo ari muri koma. Rero ntabwo Mukurarinda yitabye Imana nkuko byavugwaga. Kuba rero akiri muri koma ntabwo bikwiye gufatwa nk'umuntu witabye Imana, ahubwo akitabwaho n'abaganga. Rero twakwibutsa abantu yuko Alain Mukurarinda mu mateka ye magufi yavutse mu 1970 mu mashuri abanza, ayigira mu Rugunga, hanyuma
aza gukomereza mu yisumbuye i Rwamagana mu ishami ry'ubukungu, ariko mu by'ukuri ntabwo yayakomeje, ahubwo yagiye gukomereza amashuri ye mu Bubiligi, aho yigaga ibijyanye n'amategeko, ari naho yayaminurije. Ubwo rero turamwibuka mu nshingano nyinshi cyane mu gihugu cyacu, tukaba tumwifuriza gutora mitende cyangwa se gukira, kandi akaba tumuheruka mu biganiro tubona ari umuntu ukomeye mu by'ukuri, ntacyo abaye. Ubwo rero turagira ngo duhumurize imitima y'Abanyarwanda kugira ngo batuze, aracyariho, arahumeka, aracyari muzima, nimuhumure. Benshi imitima yari yahagaze, yari ihangayitse, yari ibabaye. Tumuzi kandi mu bikorwa byo gufasha abahanzi batandukanye. Turibuka umuhanzi Clarisse Karasira, niwe wamufashaga, akorana n'abahanzi bakomeye, harimo nka batunganya imiziki, harimo uwitwa JP, hakaba kandi umuhanzi ukimenya bose umaze kumenyekana witwa bakunda kumwita witwa Nsengiyumva François, tuye mu ntara y'Iburasirazuba, bakunda kwita igisupusupu, wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi cyane, nyinshi zimaze kumenyerwa cyane, harimo Maria Rosa, rwarimbamo za Rwagitima, benshi ariho bamumenyeye. Abo rero n'ubu ngubu kandi akaba kimufasha kugira ngo agiye ategura n'ibikorwa by'amapiganwa, marushanwa ku ndirimbo, agiye mubibona. Ibyo byose ni ibikorwa bikomeye n'ibindi tutavuze yagiye agiramo uruhare. Akaba rero atuye mu karere ka Kicukiro, hariya yibaza ni muri Niboye niho atuye, ariko umuryango we ukaba uba Bruxelles mu Bubiligi, kandi umudamu akaba yari yaje kumureba. Ubwo rero turagira ngo dukomeze gukurikirana cyangwa se turabakurikiranira aya makuru ya Alain Mukurarinda, y'ubuzima bwe ndetse n'amakuru ye, kugira ngo imitima ya benshi ikomeze gutuza yuko Alain Mukurarinda akiri muzima, agihumeka, agikurikiranwa n'abaganga. Ni ukuri imitima y'Abanyarwanda nituze, ari abari mu Rwanda, ari abari mu mahanga, bumve yuko Alain Mukurarinda rwose akihumeka, turacyamufite, kandi dusaba yuko benshi bakomeza guhererekanya aya makuru yuko Alain Mukurarinda agihumeka. Muhumure, amakuru tubakomeza kuyabakurikirana, tubabwira uko bihagaze. Hasigaye mukomeze mugubwe neza, kandi turihanganisha umuryango we kugira ngo ukomeze gukomera no gutuza umutima. Bisigaye dukurikirane iby'ububasha bw'Imana ndetse n'ibiri mu bubasha bw'abaganga. Mugubwe neza.